1990 сыллаққа олықтақ Совет председателя Егор Егорович Ильин, онна культура диетин салаятчыта Зинаида Петровна Наговицына көғіләхінлерінен нәхилек драм коллектива Николай Дмитриевич Слепцов тобулақып айталына ден трагедиятын турорарға санаммыта. Айымнені турорарға бір дойдулақтарын Саха СССР үтүөлээх артыыһын Спартак Петрович Федотовы көрдөспүттөрө. Кораттан келе бара сылжан артыыс бағалаах жону түмен, бәлемнен, көрөчүлөр жүллеригер бу айымнені испиктәк оңорон тахарбыта. Уважаемый коллектив Немигюнского народного театра, разрешите поздравить от себя лично и от имени Республиканского дома народного творчества с прекрасным праздником, с днем рождения, с 35-летием вас. Хотим пожелать вашему коллективу во главе с прекрасным режиссером Аленой Алексеевной крепкого, как наш якутский алмаз, здоровья в столь нелегкое для нас время. Желаем вам творческого полета, новых смелых идей. И, конечно же, чтобы ваш безграничный талант процветал еще долгие годы. Сүрін ороллары Светлана Ефимовна Рафаилова, Егор Егорович Леонтьев, Полина Петровна Семенова болан көрөтчүлөр астыналарын гана ойнамыттыра. Бу спектакльтен кым саган барыта сагаламмыта. Оройон культурага отделын үлэхиттері Горохов, Дмитриева, онна Саха Республикатын үтүөлээх артыыха Спартак Федотов, сүреннер, көтөннөр, драм коллектив үлетин культура министерствотын камыгыятыгар көрдөрөн 1996 сыллааққа 6 сүрбө 9 күнүгер театрга Народный ат иңерилибите. Келен her teorik şubesinden, 35 şubesinden istenlik atacakmın bağıramın. Tabastatan tuğunan bu tiyatr tuğunan tefsir ballakka. Bu tiyatr elpe kayıskandan ülelir. Onun rejissiyara Alenay Alexeyevna bolar. Bu men sevarım diyen bar kinler. Ülekenlikten kalenler, muslanlar bu kinler elpe kayıskalak pisaları turalır. Men 2010 yıllıkka kinlergete bilsen turabın. Onun miyim urku bahalık, tabi urku bahalık diye olurdu. Zaysev Yuri Nikolaevich İngran olan duhovne sılın halay hamaslı olur deyipti. Ondan öyle bilselim. Ondan duhovne sempim vapros boladı. Onluk ceneten turallar. Ondan kinler bu behigi sahabı serin kulturatın, onunla tergidili akayın suriyatçıların, eski horuyuz dramaturgların kayıskatından pisaları turallar. Men bilin biri düğün. Duhovne sılıgır Stepan Epiremep übüleyger anan Bukrovski Korapka sarkıtı ülketiger ulakan pisanı turallar. Kiyitken. Manna zala toğust olur ete. Bütütüver can maqtalın köy bağıtık komediyonu kadır bitterin gün mecerunlu vapı. De ondan tatın elbaq buladı. Ondan toniki Stepan Epiremep Korapka ülketiger turur buttara atındağını suyaçılır kendilerin. Ondan bu terebbik kihinden kendiler kiyen tuttan atlılar Spartak Petrovich Fedotov. Ondan Spartak Fedotovich bu Saha СССР ütüөлээх артыыһа gelin Народный артыыс атын ылбыта.
Bu Спартак Петрович туһунан оттон легенда боллаа. Кини улахан ки 1906 сыллааққа Беларусь пилим турорбут үс ракета жеңге артист ата киня оғылдан тұрар. Еті кәнеттен кені ата суылы білден отын бұл бейгі Сахар Республика тегердағаны отын отысы болғайды. 15 Союзный Республика бар. Бұл кине сайт бүйтігер, Саха кинетін сайт бүйтігер улахан оролу оңыр бұта деттақпына сүйрем суға десам емін. Ол құрдық оттон кені бұл түрі немегіге оттон пенсия тақсан барын көнте 972 сылттан режиссерінің әлбіті. Ол кәнеттен тәмбілігін нете бұл театр Алена Алексеевна үзәлдер кине құлақан мақтал үліға төссі халқанан бара тұрдың әйетін барғытын дұрыбай болың өздіман сетихилақ өлені. Театр. Киһи үчүгэй санаатын оҕугуннаран сайыннарар оскуола. Театр. Киһи күннээҕи эрэйин буруйун умуннаран сүрэҕин быарын сымнатар. Театр. Киһи қарағынан көрбөт олох жаһах кистелеңин көрдөрөн үөретер, өйү санааны кеңетер, дириңетер. Быйыл Спартак Петрович Федотов атынан нөмүгүтээҕи Народный театр отут бэһис театральный сезонун арыйар.